NAKO ke ya boraro wa isamagela dikgang tsa BOTSWANA television tse re di gasang ka tlhamalalo go tswa toropokgolo Gaborone sekologong eno di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Khamphane ya Lucara e a kgolela go dirisa maranyane a kwa godimo mo kepong ya ditemane. Puso e itlama go aga lefelo le le tlamelang batho ba ba amilweng ke kgokgontsho ba akaretsa le bana. Fa mo go tsa metshameko setlhopha sa Gaborone United se fenya sa Mothudi Center Chiefs mo motshameko wa League FNB Premiership maapane. Yo e le kgaitsela ke Ntebogang Sebetlela a tla ba renela tsa metshameko ha re ntse re tsweletse topotaposa ke yona nka puo ya diatla mothesong ka mogela a bo o di amogele mo pegong ya ntlha. Khamphane ya Lucara Diamond e kopane semmuso le Tautona Advocate Maboko le khuduthamaga ya batona tsatsi jeno kwa tekodisong e fa ya puso kwa tekodisong e fa puso e ntšha. Lucara e neela matona sebaka sa go iponela ditemane tse di ipileng monogae go akaretsa e mo maemong a bobedi ka bogolo lefatshe ka bophara e boneng kwa kgwedi ya letse monongwaga. Tautona Boko le bogetse seabe sa Lucara mo go diriseng maranyane a kwa godimo a kepo le seabe sa ditemane mo go atoloseng le go tlhabolola itsholelo ya lefatshe le matshelo a Batswana. The majesty, the grandeur of the Botswana natural diamond. You've seen it in all its majesty, which majesty speaks to the majestic aspirations, the values, and the culture of the people of this country. It also speaks to the abiding commitment of the government to ensuring that the resources of this country benefit the people in ways that they themselves can attest to. Their lives must be transformed. Their livelihoods must be improved. And we must all be inspired to deliver very majestic, grand interventions in the lives of our people that will truly and meaningfully improve their lot. Tautona Advocate Maboko a re golela ditshwanelo tsa setho go tlhoka bopelotlhaga le maikarabelo. A re godimo ga mo go botlhokwa go baakangwa melao le ditsamaiso tse di rotloetsang kgatako ya ditshwanelo tsa setho. A re utlwa Angela Enosa. Letsatsi la mahatshehatshe la ditshwanelo tsa setho le simolotse go lemogiwa ka ngwaga wa 1948 le tlotlomatsa botlhokwa jwa go ipela le go itsaya motlhala gore mme ditshwanelo tsa batho botlhe di a rekegelwa. Lehatshe leno le tshwanetse segopotso se ko metsi a manong go gatelelwa gape-gape ga ditshwanelo tsa setho di le botlhokwa le gone go sekaseka ditsamaiso segolo jang molao. Le mathata a rona a ko makgotleng a ditsheko ke jone boammaaruri jo ke batlang gore bo le tshose go simolola tsatsi la gompieno le itse gore rena le mathata a matona ha re ka skeng ya re ha re ka itebaganya swantha ra lemoga sa bobedi ra tumalana gore go lo mo ke mathata sa boraro ra tumalana gore re tshwanetse re a rarabolole ebile ra rarabolle re tlhoahetse gongwe ebile ra rarabolle re na le tšhakgalonyana ha re ka ska ra dira jalo re tabo re paletswe go tlhelele. Going forward, we are going to fix our eyes on the Universal Declaration on Human Rights as well as legislative and institutional framework in Botswana, as well as policies and programs to ensure that we are compliant, not just in word, but in deed.
lehatshe la Botswana le beile monwana le tumelano di le mmalwa tse di sireletsang ditshwanelo tsa setho. We must uphold human rights. We must make sure that every single human being benefits from that which is enshrined in the Universal Declaration of Human Rights. Vigilance and struggle, that's why I'm proud to stand here with you today. And you don't stand alone. Mongwe le mongwe tshwantse gore a nne le tshwanelo ka gore lehatshe ke tshwanelo. Go nna le se le re timi ya go ngo ya go ke tshwanelo. Yana o thabolle ka ha ile gore modimo go upileng ka teng. O thabolle ka gore ka we are all equal before the law. Ditsotse re tshwanetse ra bona gore ra di boloka tsa tsa solohela molemo batho ba nyoqadi bana ba ga Pitseng enne boswa jwa bone le lehatshe la Botswana ka bophara. Tautona re botlhe ba ba hilweng boikarabelo jwa gore ditshwanelo tsa setho ga di gatakiwe mme ba sa direkegele ba tla tshwanelwa ke go di arabela. Angeleno sa Botswana Television, metsi a manong kwa CKGR. Tautona Dumaboko a re melao e tshwanetse ya dirwa go lebile gore e tla thusa go dibela ditshwanelo tsa batho o buile se kwa segopotsong sa letsatsi la mafatshe la ditshwanelo tsa setho kwa metsi a manong kwa CKGR. Molao motheo o dibelang ditshwanelo o bua mo tseteng ya boraro gore mongwe le mongwe yo mo lehatsheng le o na le ditshwanelo e bo e di balolola tseta e nentse le teng ha ditshwanelo tsa basarwa le ba bangwe di gatako dilo tse di ne di kwadilwe di papametse mo mokwalong mme ga di a diragala go raya gore mokwalo o le nosi ga wa lekana ga re ka ke ragala letsa mokwalo. Human rights must not exist only in textual formulation written in some fading parchment. Human rights must exist as a fact, as concrete deliverables, sounding in concrete action in the lives of our people, transforming their lived reality. Re Pitseng Gaoberekwe o letsa bodikile kwa tlholegang teng kwa metsi a manong kwa CKGR. Se le ditso jaaka puso e konetela maitlamo a yone a go netefatsa fa dikeletso tsa basarwa di rediwa le ditshwanelo tsa bone di tlotlwa. Angeleno sa ka dintlha. Se ke sekao se segolo mo ditsong tsa lehatshe leno le go tlotla ditshwanelo tsa setho jaaka setopo sa ga Pitseng Gaoberekwe se ne se goroga mo metsing a manong ga re gampa CKGR. E le gone jaaka go diragadiwa dikeletso tsa gagwe tsa go bolokwa ga morago ga dingwaga tse 3 a sena go tlhokagala. Mo dingwageng tseo balelapa ba ne ba sa swelentswe ba boa kgapetsa kwa makgotleng a ditsheko ba batla tetla ya go mmoloka mo CKGR. Ke na yone ke mooka gompieno ha a tsama a go ira jalo re ntse re tola thokantse re ntse re tola re dira mabitsa a gagwe re boa re a katela tota hela re swabile tota hela ke ra gore morwa re Pitseng na ke mmonye hela jalo ga gona dio tse ke ka di baloko ka rothe gompieno tiro ya ga Pitseng di le ke puso re bone rothe. Tautona Boko yo gape le moeledi wa ditshwanelo tsa setho o tsagakala le pele ga ena tautona a eme bora Pitseng nokeng mme mo gompienong a tlile ga go netegatsa ga dikeletso tsa ga Gaoberekwe di diragadiwa tse mme ebile e segolwa le ditshwanelo tsa ga Gaoberekwe hela ka nosi mme le go tlotlomatsa ditshwanelo tsa basarwa tsala ga Gaoberekwe o mo gopola ka tsela e molemo. Bobedi dira ha re ntse re sena mo go ya ko Yohane a bere tere dira mosepelo wa gore re ya gantsi re ya go batla dipitsa be re ya go tsana go mo polasing a bere ka dipitsa a ba re ka pitse to yana be ke reka ke kgategala ke na magadi ke bona e rustele nta be ke reka yena magadi a be le gore e ame e dusanyano e a thaela ora gore a itam be kana ka be ke le sa reka dipitse tse di harwa ka be tse re ke dipitse di tonya hala gore tere mosepelo to phuto ga yana mosepelo wa rona ga o tsamae rana ana go peletele gore re pepetletse ra robala masigo a le mararo ra le ka gore be tsogoro ga dipitse le ona be go roge mo
mo nyutsadi ke sologela gore lotlhe lwa itse gore re Pitseng o sale a ile ka di 23 tsa December 2021 ko mošareng wa ka mme ka kopa modimo gore a mphe thata le nonofo gore ke kgone go mo tshegetsa ne go se monate ne go se bonolo mo go nna bathong mme ka thata ya modimo ke kgonne ha ke kgone ha Rre Gaoberekwe a tla ikhutsang teng go bela ga kgang e ya ga Rre Gaoberekwe e le simologo ya go nonotsha tirisano mmogo le dipuisano gareng ga basarwa le puso ka tsela e tla netagatsang ga lentswe la basarwa le reediwa Angeleno sa Botswana Television metsi a manong kwa CKGR Tona wa lephata la ofisi ya Gatautwana Re Moeti Mohasa re puso e kaeletse go tlhoma lefelo le tla thusang ba ba milweng ke kgokgontsho ya bong le bana ba ba sutliwang gone ga bolelwa gore melato e ntseng jalo ke bothata mo lefatsheng leno ka 2018 National Relationship Study e supa gore mosadi a le mongwe mo go ba le bararo mo Botswana o kile a sotlwa mo botshelong jwa gagwe mme 2019 World Review e beile Botswana mo maemong a bobedi mo lefatsheng ka bophara mo dikgetsing tsa petelelo tona na abelana ka maiteko a pusa go rarabolola bothata jono kwa moletlong wa semmuso wa go bula ga dithuto dipuisano ya baitsanape ba ba tsibogelang dikgang tsa kgokgontsho ya bong ka LABORARO ko batsayakarolo ba amegang mo dikganyeng tseo ba ne ba kopana go abelana ka mekgwa e mentle. Multidisciplinary collaboration ensures a comprehensive assessment of victims' needs, enhances investigations, and facilitates effective family interventions. This holistic approach allows police officers, social workers, and medical professionals to address the needs of GBV survivors more effectively and ultimately bridge service delivery gaps. Allow me to announce my government's intention to develop a one-stop service center for victims of GBV and child exploitation. This facility will provide a diverse array of services under one roof, such as triage, medical treatment, counseling, police, and support services. A one-stop service center reduces the likelihood of victims of GBV having to recount their traumatic experiences multiple times by centralizing services, ensuring that survivors only have to share their stories once, and also ensuring a holistic approach. Mo palamente wa kgaolo ya Molepolo le South re shima manageng a re nngwe ya ditsela tse di ka thusang go lwantsha kgokgontsho ya bong mo lefatsheng le ke go agamatsa mananeo le melao e itebagantseng le go e fedisa o bile sebošeng kwa Molepolole mo mogantong o neng o rulagantswe ke mokgatlho wa REPC wa go tswelela malatsi a 16 kgatlhanong le go dikgang tsa kgokgontsho ya bomme le bana a neng a simolodisitse semmuso kgwedi e fetileng a re utlwe Abigail Samson. Re mo nageng o supile fa dithulaganyo di tshwana segopotso sa malatsi a 16 kgatlhanong le dikgang tsa kgokgontsho ya bomme le bana di le botlhokwa ka di fa banni ga mmogo le boeteledipele jwa lefatshe sebaka sa go buisana ka dithuto le metlhale e ka thusang puso go sekaseka melawana e ba e beileng pele go lwantsha kgokgontsho ya bong. O tlhalose fa dithulaganyo tsa mofuta o di na le seabe mo go bopaganyeng baeteledipele mo motseng go lwantsha dikgwetlho tse dingwe tsa botshelo. Botlhe ba reng ha go ipuelwa go ba gaetso a re tleng go gwanta a re tleng diphetogo tse e leng go diphetogo tse re leka go tlhagisa batho ka GBV e ba sa itsape re bone dikgosi tsa Molepole di ema ka dinao mapalamenta a Molepole ba ema ka dinao with the intention to look for solution. Re buisanye re le baagi mo mahelo a re tha harologaneng ka go tsaya maikarabelo a thamaletseng a go itse gore tota ha re leng teng re dira eng re simololle dikgang tsa mo re bitsang policy discussions gore re bue ke a leboga gore mo parlamente a ba le teng ha ka gore a ba tswaha ba go bua ka melao ntse le mo dikganyeng tsa kgokgontsho ya bong ba sepodisi sa Molepole ba supa fa ba tswa setlhabelo mo dikganyeng tsa kgokgontsho ya bong bontsi ba le maoto a tshupa go ikuela kwa mapodising fa ba kgokgontshiwa. Di-case di reportiwa morago ga nako especially di-case tsa defilement tse e leng gore gantsi re di itemogela di setse di tswa ko spatela ka gore gongwe ngwana wa bo a imile
mme kana o tshwanetse gore gongwe boimana bo ya go kwadisiwa ko sepatela. Lentswa borre gantsi e le badiramelato ya kgakgontsho ya bong dithulaganyo tsa mofuta o gantsi ga ba iketetse go tsena mo go tsone selo se se busetsang maiteko a go lwantsha dikgang tsa kgakgontsho ya bong ko morago. Ga ne re ka ira diprogramme tse ra di simolola tota le ko sekolong ngwana wa mosimana a rutiwa gore ga a na le kgaitsadie ke TEME ga a tshwanna go mo tsholeletsa lebogo. Re itshwareng re le batho re le ba molepololo keletso ya rona ke go bona molepololo yo na le pharologanyo e ra go tsena mo ngwageng o tlang molepololo yo a bana le pharologanyo. Banni ba kopile go tswella ba emano ke mekgatlho e itebagantseng le go lwantsha kgakgontsho ya bong mo motseng. Abigail Samson, BTV News, Molepolole. Wetsu o lebile dikgang tsa Botswana Television re a tswelela mothusa modulasetilo wa lekoko la Chinese People's Political Consultative Conference Re Xiaohong ona kgwala tsamaiso ya Botswana ya morero e dirwang kwa dikgotleng mme le lone lebaka la gore Botswana a ba santsa itshetetse. Re Hong fa etela kgotla ya Tlokweng le kgosipuso ga borone one a re China ene le tsamaiso e tshwanang ya dikgotla e dirang gore le batho ba ise mapolitiki ba ne le sabe mo dipuisanong tse di maleba le dithulaganyo tsa puiso. Tsholofelo Tombale wa pega jaaka mothusa modulasetilo wa lekoko la Chinese People's Political Consultative Conference CPPCC le baemedi ba gagwe ba tsweletse ka loeto lwa bone la malatsi a mararo mo Botswana ba nnile le sebaka sa go ithuta ka makalana a a farologaneng a tsamaiso ya puso e lolameng a akaretsa palamente le khuduthamaga ya matona. Le fa go ntse jalo mo loetong la bone kwa kgotleng ya Tlokweng baemedi ba ne ba ithuta ka seabe sa dikgosi le dikgotla mo pusong ya Botswana mme ba tlhalosa ka fa ba gakgamadiwang ka teng ke tlhotlheletso e dikgosi le dikgotla di nnang le yone mo go tlhabololeng lefatshe. As Botswana, we are a society that is known for consultation. Everything that we do, re le Batswana re itsege re le setšhaba se se ratang morero sengwe le sengwe se re se dirang re a buisana pele re buisana le batho ditshwetso di tsewa ka tumalano go ya ka mogopolo ya bontsi jwa batho le ke lefelo le le dirisiwang ke puso go tshwara diphuthego le morafe. This is a place which is open for use by government to consult the people. I think today's visit, especially the introduction of Mr. Chairman, inspires us. Ke akanya gore loeto le bogolo jang dikagelo tsa ga kgosi ga borone le re tlhotlheleditse thata e botlhokwa ka gonne e re bontsha seabe sa botlhokwa se ditso tsa Botswana di nnang le sone ebile e re naya lesedi le le tseneletseng ka puso ya batho ka batho ya Botswana. Perception on Botswana's democracy combining its own national conditions with its traditional culture. Go ne ga gatelela gore China le yone e tsaya morero o le botlhokwa thata. The principle of consultation is the essence of the thulaganyo ya morero ke motheo wa CPPCC ka fa tlase ga boeteledipele jwa party ya Chinese Communist Party mme gape ke ditso tsa lekgotla kana lekalana le. Is also the history of this institution. Matlhakore o mabedi ana a balana dimpho e le sesupo sa botsalano jwa senela ruri gareng ga Botswana le China. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Bana le bogole ba kopana le kgwetlho ya kgetlhololo mo setšhabeng mme ebile ba lebanwe ke dikgwetlho tse dintsi mo matshelong a bone a tsatsi le letsatsi mo malapeng le mo setšhabeng se se buile ke kgosi Pogisego mosare wa kgotla ya Manaka mo phuthegong ya matlhagolatsela a letsatsi la mafatshefatshe la bana le bogole kwa Francistown letsatsi legolo le tla tshwarang kgwedi eno e le 12. Abigail Madirobo wa bega. Bana le banana ba ba tshelang ka bona le bogole ba lebanwe ke dikgwetlho mo matshelong a bone di tshwana kgethololo mo malapeng le fa ba tlhoka ditirelo tsa botlhokwa tsa puso magareng ga tse dingwe. Nngwe e nna e re tshwenya re le boeteledipele kganya gore bana le bogole re ba siela ko morago ga ba go dira ditogamaano dipolisi jalo jalo bone o ka re ba siela ko morago a re le se go togala bana le bogole ko morago ke batho ya ka rona a re nne le kutelo moa o kutelo botho o bana le bogoleng ebile re se ka ra ba le ba bibile le maphata o thea puso ya e leng gore a ba neela ditirelo a re le keng go tsiboga ga ntse e le gore di a tshwenya gore ga gongwe ga re rona di-service providers
ha go na le recommendations tse le gore ba re bogolo di diretse tshwanetse go re tsiba ka tsone a ke tsa bongaka a ke tsa ditamelo ya dinelwa ke bo mabifela go jalo jalo ka re mongwe ra diega go tsiboga mathagolela tsela a letsatsi legolo ke tsela ya go tsisa kitso ka dikgang tsa bana le bogole le go rutuntsha ka seriti ditshwanelo le botsogo jwa motho yo o tshelang ka bona le bogole re ha go tla go rutana ka dikgang tsa bana le bogole jaaka ha ile monna le bogole le ene a na le ditshwanelo ke ditshwanelo dife tsone tsa ka nnang le tsone le ene jaaka motho o lebiwa jaaka motho pele a neelwa seriti sa gago le tlotla e mo tshwanetseng re simolola ko lwapeng re be re nna le gore re tlile go share kana go share go tawa go amogana maele lekgotla le le ikemetseng la Botswana Council for the Disabled le kwadisitswe ka fa molaong mme maitamo a bone ke go netefatsa fa lentswe la bana le bogole le utwala ebile le thomphiwa mo setšhabeng bana go leka go atolosa lo le lentswe la mona le bogole ha re tsenang teng ko magaeng go dikgaolong metse e re fitlhela e le gore go ngo ka re lentswe la mona le bogole ga utwale go ngo ka re batsadi ga ba e kgobokanya go ngo ka re batsadi ga ba itse gore ba ka buela mo platformong e feng re leka gore re ba kokwanye re ba tumelane ba te ba nne le ba ka buelang teng e le komiti ya bana le bogole mo motseng o ba bua ka lentswe le lengwe hela banni ba gotilwe go dirisanya le bana le bogole mo metseng gore ba kgone go angwa mo itsholelong Abigail Madorobo, BTV News, Francistown. jaanong a re tlhodumele mo go tsa mafatshe a sele re simolola kwa Zambia kgotla ya ditshekoko e tlhotse tota gore tautona wa pele Edgar Lungu ga ana tshwanelo ya go emela ditlhopho tsa botautona lekgetho la boraro ka tlholo e tla morago gore Lungu a tlhalose fa batla go boela mo dipolotiking gola go tlhalosiwa gore paka ya gagwe ya botautona morago ga go tlhokafala ga tautona Michael Sata go tloga ka 2015 go ya kwa go 2016 e tsewa jaaka paka ya gagwe e tletseng ya botautona Lungu bolela gore ka tlholo e tlhotlhelediwa ke dikgang tsa sepolotiki o lebisitswe melato ya tshenyetso setšhaba le tsietso ga mmogo le mosadi wa gagwe le maloko a lelapa la gagwe tsena dumelang gore ke tsela ya go mo thibela go tsaya maemo a botautona lekgetho la boraro mothusa tautona wa phati ya Lungu o boletse gore ga a tshengwe ke tshwetso ya kgotlatshekelo mme o tla tswelela go dira letsholo la gagwe la go nna tautona mo ditlhophong tse di tlang ka ngwaga wa 2026 kwa Ghana Lekgotla la ditlhopho le rurifaditse fa tautona wa pele gape le moeteledipele wa kganetso Re John Mahama e le ene mofenyi wa ditlhopho tsa botautona tsa 2024 ebile gape e le tautona o latelang morago ga ditlhopho tsa lefatshe leo ka matlhatso Mahama o fentse ditlhopho tseo ka 56.6% fa ntlhopheng wa phati e buisang mothusa tautona Re Mahamundu Baumia a gapile 41.6%. Pele ga ditlhopho tsa kwa Ghana di rola semmuso go na le matlhasedi a sa belaetseng gore phati e busang e ya go latlhegelwa ke ditlhopho mothusa tautona wa Ghana Re Mahamundu Baumia yo neng a phadisana mo ditlhophong tse o ne amogela gore o latlhegetswe tautona o latelang o tshepisitse legato le lešwa kwa lefatsheng leo le tshimologo ya tse di molemo I have the singular honor as a returning officer ke motlotlo ke le mookamedi wa ditlhopho tsa 2024 tsa botautona go rola semmuso John Mahama e le mofenyi wa ditlhopho tse ebile gape e le tautona o latelang 2024 presidential election and the president-elect of the Republic of Ghana. Dikgwetlho tsa itsholelo go bolelwa e le tsone tse di tlaleleditseng mo phetogong ya puso. Since 2022, the Ghanaian economy has been through a series of crises. Some of the worst crises that we've seen. O tloga ka ngwaga wa 2022 itsholoelo ya Ghana e ntse e raletse dikgwetlho dingwe tsa tsone e le tse di masisi go ntse go bona la gore puso e ntse e sokola go rarabolola dikgwetlho tse botshelo jo bo turang le tshenyetso setšhaba e kwa godimo e amile ditlhopho tse ga go makatse gore go nnile le maduo a the elections and it's not very surprising how it turned out. Batho ba Ghana ba itumeletse phenyo eo. The Electoral Commission has come out
to declare him. Lekgotla la ditlhopho le rurifaditse fa a fentse ditlhopho tsa 2024. Re leboga Modimo ka phenyo e. Re berekile ka thata go tloga tsatsi la ntlha go fitlha gompieno tsatsi la rurifaditsweng ka lone. Elect for Ghana. We are excited because our party won. Re itumetse ka party ya rona e fentse. Maitlamo a NDC a amogetswe ke batho ba Ghana. Ba ne ba lola phetogo ebile re e bone. Re fano go ipelela tautona o mošwa. John Dramani Mahama. Re John Dramani Mahama e ne e le mothusa tautona ka 2009. Ka 2012 go ya kwa go 2017 e ne e le tautona wa lefatshe la Ghana. Website ya ga Mahama e nankola fa ka nako ya gagwe e le tautona a kgonne go atlega ka go tokafatsa dikaele tsa lefatshe mo lefatsheng ka bophara mo mehameng ya tshwana le tekatekano, kgololesego ya babegadikgang le puso ya batho ka batho. Laoda Legwale, BTV News. Sabaka jaanong ke sa tsa metshameko Ntebogang Sebetlela o go emetse sentle. tla ke go leboga wena o lebile Samoka motsone song ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwa Ntebogang Sebetlela moeteledipele wa setlhopha se se neng se emetse lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa masome a mabedi Africa Aquatics Zone 4 IV Dikgole a re e re lentswa ba sa kgona go feta selo se ba neng ba se ipetse fela setlhopha se supile kgolo le tlhabologo ya bothumi setlhopha seo se boetse gae ka dietsele di le 17 go tswa go dikgaisanong tseo se di ileng bokutlong kwa lefatsheng la Namibia ka Sontaga a rutle Kagiso Molelekwa. Setlhopha seo se bontsi ba bathumi ba neng ba akaretsa makawana a dingwaga tse di kwa tlase ga 11 se kgonne go thoma dinako tse dintšha seo e le sesupo sa fa Lekgotla la BOTSWANA Swimming Sport Association le le mo tseleng e e siameng mo go ribololeng talente go tswa kwa moding. Re tsene kwa ra tsena mo metsing ra dira se re tlwaelesegileng go se dira mme ra tla ra tshotse dietsele ra improve le dinako tsa rona go supa gore team ya rona ya gola. We had one swimmer in the open water swimming whose name is Benko van Rooyen. He competed in the 5 kilometers and he is our silver medalist. Looking back at the previous tournament, we came back with more medals. Gompieno hara hit the medal count from the previous tournament. We thought that there has been so much improvement, especially from the category, the younger ones, your 11-year-olds, 11 and under. We had Jay Chilisa along with Rebetswe Babalinga, whom were podium finishers. That shows you that we have athlete development from the roots going up. Mo dietseleng di le 17 tse lefatshe leno le boetseng gae ka tsone mothumi wa 50 meters freestyle 100 meters le 200 meters Keira Hari o ikgapetse dietsele di le 2 tsa bronze mo lebelong la 100 meters butterfly le 50 meters butterfly ga mmogo le go thoma nako e gaisitseng ya 28.81 seconds mo 50 meters butterfly. My coach made sure that coming up to the champions. Mokatisi wa rona o netefaditse gore fa re go dikgaisanong tsa monongwaga ipankanya rona ke maemo a kwa godimo mme gape ya karetsa tsa itshedilo mmele mme se se re thusa fela thata ka gore re kgonne go boela gae ka dietsele le go ka dira nako e gaisitseng. Looking at the results, that really helped us. I started swimming in August actually and I had found out that the competitions were in December. Ke simotsa ipankanya ka kgwedi ya Phatwe mme kgaisano e sera ka kgwedi ya Morule. Lenaneo la ipankanyo le ne le masheta gape le khutshwane mme ke dumela gore ke ile go ipankantse sente ka ke kgonne go boela gae ka seetsele. Gona yana ke dumela gore ga ke se ke tsene mo seemong sa mesente mme fela ke itumela ka fa ke dirileng ka teng ka go supile tokafalo fa ka tshwantshanya le nako e e fetileng. From the last time I swam this time last year. Mo dietseleng tseo tse le 17 setlhopha seo sa bathumi ba le 11 se gapile se lefera di le 7 di bronze le 10 go fetsa jalo mo maemong a bothano go tsoma mafatsheng a le 15 a neng a phadisana go kgaisanong tseo tsa masome a mabedi. La bofelo setlhopha se se le mo dikgaisanong tse ke ngwagola kwa Angola kwa se feditseng mo maemong a bosupa. Kagiso Molelekwa, BTV Sport, Gaborone. Setlhopha sa Gaborone United se buile ko morago go pateletsa phenyo ya dino tse tharo go tse pedi sa Mochudi Center Chiefs mo motshameko wa League FNB Premiership o neng o tshamekelo kwa lebaleng la BPSC mono Gaborone. Setlhopha sa Magosi ke sone sa ntlha go tsaya ketapele ya motshameko ka thataone matlapeng mo motsutsung wa masome a mabedi pele thataone kgamanyane a lekalekanya dino go isa karolo ya ntlha go ikhutsa ka maleka a nno setlhopha go menogeng kwa boikhutsong ditlhopha tsa nna tsa lekana
Shetla le bopo moremi ano sa ya bobedi ya magosi mo motsotsong o 56 metsotso le meraro moragonyana Sheikh Sese a lekalekanya dino pele Tatenda Gora ano sa ya phenyo go netefatsa fa mo ya go lele ba kodisa phenyo ya bone ya borataro ya paka eno a re bone matlhasedi a motshameko o ba latlhela mo karolong ya kotsi wash abasalaja joy popora matapeng no sajalo no ya ntlha ya motshameko ya ntlha ya magosi maaparankwe pero bone maponda mo karolong ya kotsi Messi khamanyane ga di tlogele tse dintsinyana Messi ababa o tlhaya a dira jalo ya ntlha ya Gaborone United go ka busa jalo the money machine mo motshamekong ele ya boraro a etatsa go letlhakore la magosi pero bone lebopo moremi bana motho na sone fetsa gore go a gonna bonolo mo go Ezekiel Morake go ka sireletsa mo kgoleng eo ya tsa jalo e bounce pele ga e gore ga mo go ene a ba utlwahela ka letlwa ko morogo ga wash go ka netefatsa gore dipedi magosi maaparankwe 1 Gaborone United God football ha di nna jana bona ra sebaka sa ga Sheki wash ba o tsa sekhutlho a utsunya Johnson wa romela kgwele ga ye go peba ka bona sengwe Tatenda Gora a ba ya tla le letlo wa Tatenda Gora tire jalo no ya boraro ya the Reds Gaborone United salabaja monate ba jabula Catalan ba ipitela ba tshwara keta pele mo motshamekong stop sa the Reds. It was a beautiful game. We probably had one day to prepare for this game, which was yesterday. Because on Sunday we only did recover, and then we had only one day to prepare, which was yesterday, and we worked on a lot of things in one day. We would have loved to have a day or two after yesterday, but we couldn't because the game was today. But overall, we played a good game. I must say we played a very, very good game against a tough side. It was disappointing in the manner that we conceded. Very good game, very entertaining game. Very, very tricky game that could have gone either way, but we managed it well, especially after we scored the second goal and equalized it, and we really managed it very well, and we had moments where we could have scored even more goals. I mean, I cry about this any other week. We don't score enough when you have the opportunities to kill off the game. Mo metshamekong e mengwe FNB Premiership e tshamekilwe maabane setlhopha sa Traffic FC se padimotse sa BDF 11 ka dino tse pedi go e lengwe metshameko e tla tswelela gompieno jaaka Joining Galaxy ba tla etela Chadibe FC kwa Francis Sound Council Stadium. Township Rollers ba tla tsomana le ntlha tse tharo fa ba amogela Morupule Wanderers koro ya Aria Stadium. Se sokolang sa Extension Gunners se tla amogela Saurapa United Kolobatse Sport Complex se ka nako ya borataro fa Matebele FC bone balebagana Luna Flamingo Santos fa Nico United yone e tla amogela Security Systems kwa Samsono. Motswela tso ne duela fela ka tseleng jalo dikgang tsa rona sa metshameko tsena kwa boraro fela o lebile sa moka o eme sentle go tswelela le thulaganyo. You've seen it in all its majesty, which majesty speaks to the majestic aspirations, the values, and the culture of the people of this country. Kampani ya Lucara ya kgolela go dirisa maranyane a kwa godimo mo kepong ya ditemane. Puso e itlama go aga lefelo le tla tlamelang batho ba ba amilweng ke kgokgontsho ba akaretsa le bana. Setlhopha sa Gaborone United se fenya sa Moshudi Center Chiefs mo motshamekong wa ligi ya FNB Premiership maabane.
etso sa nako ya boraro ne di le kalo mme tseo gape le tse dingwe di solele ka nako ya bone. Coming up in this edition of Eye on SADC, Namibia support